Ndi mini hetsho tshine tsha sa niladze? Ndi mini hetsho tshine tsha ita uri ni vuwe vhusiku ni ḓi wane no sokou bonyolola maṱo, ni rothise na miṱodzi, ni thabise musiamelo? Is it worth it? Is it a matter of life and death? Ezwo zwithu zwine zwa khou ni vhilaedzisa zwa tsiruwa ni nga si tshile. Zwiṅwe zwithu ni songo ḓilemedza. Hu na zwithu zwine zwa bala vhutshiloni na zwine zwa konadzea vhutshiloni. Zwine zwa bala vhutshiloni ni songo zwi kombetshedza. Zwine zwa konadzea vhutshiloni, yes, ḓifheni tshifhinga ni humbule nga hazwo, ni wane nḓila dza u zwi tandulula. Ndi khou ni vhudzisa hafhu, ndi mini tshine tsha khou ni ḽisa mbilu? Is it worth it?